ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ Elite TV की मीरे the candidate मेंग ताबिरु सिंबु अहमद तराम ऑक्चरी ngasi अखुने पुजरलिबा candidate si atai kana sunate Andrew Assembly constituency da yaman naha uriba masagi sei kuntra trekata ngairiba bale asaibam ga unaraga kari gi damakta mana politics sanga iba kari gi mikal thinnagadariba Andrew kendra kari taw pami ba haibuduni miyam khangam gesudi ahan bada balibu taram ऑक्चरी Elite TV की मयाम लापीरिबा मयाम बुसु आइना नोलुकने कुरमजरी मरुना बले अखोगी इसागी इंट्रोडक्शन हाई तारे को इमा इपागी मिंग इचिनाउ क्यानो अदुगा नंगी हाई स्कूल गी लगी होरगा हजि फावदा हजि कई लोइरे हाबनु थम्बी आइगी मिंग असैबम बेले आई अंड्रो वांगले काई दगिनी आइगी अपोकपगी मिंगना असैबम तोमचौ अदुगा आइगी अपोकप इमागी मिंगना असैबम थोइनु आइगी इसिननाउ निपानी नुपी मरी नुपा मरी नि अदुगा आइना अहन्ने अदुगा आई हुजिकी कनोगी हाई स्कूल हाई तारे आई स्कूलिंग से आई JNB खुंबोंगदगी क्लास 6 तगी न 10 भोग तमजरे अदुगा 11 12 से आईगी कनोदा केवी लांजिंग द तमजरमे अदुगा आईगी प्रॉब्लम हाइदी अखोगी स्कूल चथोक चचिनगी प्रॉब्लम लायकबा कैदोबा आइना अंड्रोदगी न लांजिंग भोग चटपदुदा खुदोंग चादबदगी आई क्लास 12 थाहौदबदगी आई जे दिल्ली दा क्लास 12 से सेंट स्टेफन पितमपुरा दा आई क्लास 12 थाजरे दुगा मु आई मणिपुर दा थोलागा आई इम्फाल कॉलेज दा BSc मैथ्स ऑनर्स तौजरमे अदुगा लाइबक फबामना मरक्तुदा आई एग्रीकल्चर गी एंट्रांस याउजरुबदा खलकपदगी आई BSc एग्री से आई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इरोइसेमबदा आई BSc लोइजरे अदुगी लोयरब मतुंगदा आई ऑल इंडिया गी एग्जाम अमा याउजरगा कोई कनोदा आई ऑल इंडिया की रैंक 26 लाखपदगी आइगे इंडिया की ख्वाइदगी ममिंग चलबा एग्रीकल्चर की इंस्टीट्यूट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अखोइगे पुसादा लेबको अदुदा आई मास्टर जे तमगा आइना मास्टर तमिंग दुदा अखोइना एग्रीकल्चर की मरमदा आइना पृथ्वी दा डेवलप कंट्री सिंगदा करी करी मुक तौनरिबनो हाइबदु आइना येंगनिंगबदगी आइना स्कॉलरशिप मयाम अमा अप्लाई तौजबदगी आई लाइबक फबदगी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ना आइजे स्पॉन्सर तौबिदुना आई नेदरलैंड्स के वागनिगन यूनिवर्सिटी याना वर्ल्ड की एग्रीकल्चर द रैंक 1 द लेरिवे यूनिवर्सिटी दुदगी आई ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर द मास्टर लोइजरे हाइतारे ओके याम फबा फमनी मरुइना तोंगा तोंबा एक्सपोजर मयाम फंगमनी इंटरनेशनल को कई कई कंट्रीज सिंदा अखु चलुरे आई यूरोप की कंट्री हायरगदे तरागा मरी मुक ओरमदो मालेन चचरकपसे मरुइना आइना याम तोइन चलकपा हरगदे कोइगे कनोगे फ्रांस चले इटली चले जर्मनी चले अदुगी डेनमार्क चले स्वीडन चले नॉर्वे चले अदुगा कनोगे अतोप अतोप हंगेरी दुम चलुई विजिटिंग ओइना अदुगी अखोइगे कनो स्लोवाकिया चले अदुगी कोइगे कनो दो ऑस्ट्रिया दुम चले हेतरे तरा मरी मुक्ति चटपने आइजे मरुइना जिक तोन इंटरनेशनल एक्सपोजर मैम से फंगरे को मतौ कमाइन तौदना पॉलिटिक्स संग अपाम लाखिबनो हाइबदी पुलसीदा करी थेंनागिब नत्रगा सोसाइटी दा मणिपुर सिदा अवन मम पुरके जस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पुरके नत्रगा एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन पुरके करम वखलोन दगिन नखोइना पॉलिटिक्स संग अमो हुजिक से कनोने अखोइगे आइना कनो पॉलिटिक्स संग पजिदि हुजै अखोइना हाइदि यामना कनो चंगेना खंजंग चंगकपदि नते आइना कनोदे आइदि अखोइना तमजरुबा महैजिका हाइरगदि अखोइ मणिपुर से एग्रीकल्चर दा बैकबोन ओइबा आइदि 90 दैना 95% जे सेंगना हारगदि अखोइ एग्रीकल्चर द बेस तोबा सोसाइटी अमने हाइतारे अदुना आइना 2015 दा आई अप्रैल दा कनो से आई मणिपुर दा मु हंजरकपनि नेदरलैंड्स तगे अदुगा आइजे आइना फार्म अमा तोखलगा आई फार्मर सिंग से दा एग्जांपल अमा पिनिंग बदगी आई फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेबना आइजे मणिपुर की बैंक अयामबा आइना संगदबा बैंक यावरम दो मानदे अदुबो आई बैंक तगे फाइनेंशियल असिस्टेंट गुमबजे अम्बो फंगाखिदे अदुगे आई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खंगदे एनिमल हस्बेंड्री की डिपार्टमेंट खंगदे आई मैम से संगजर मतुंगदा आइजे फाइनेंशियल की सपोर्ट से अम्बो फंगक्तबदगी आइजे दिल्ली दा मुक चटलगा आइजे सही अमा से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कृषि भवन दा आइजे लाइबक फबदगी कॉन्ट्रैक्चुअल दा सही अवंग की थबा अमा फंगजे अदुदा आइना थबक तौजरम मतम से आइगे ऑर्गेनिक ता लोइजरकपनिना ऑर्गेनिक की स्कीम अमा हाइतारे कोइगे परंपरागत कृषि विकास योजना है BKVI है को अदुदा इन थबक तौजरिंगै मतम सिदा लाइबक फबदगी अखोइना हुजिकना मयामना मोमायना खंगनरिबा मणिपुर ददी कोइ नॉर्थ ईस्ट की ओइना लेबा स्कीम
mission organic value chain for development north east region hana ama leibse asigi hogdorak pase ai samuk yauna involve tawraga hogdok charam mane hai tare aduna la matungda aina aigi hojiki manipur gi koigi hoje moma kai kai singje aina phajana sinna jaramaga hai tare manipur gi su lei leibo pudi adu targa so koina horticulture adu agriculture department ji tongan tongan na leirami adu bo aina horticulture da aina phajana haidio horticulture da su base tawba group na mayam oye manipur da piri do aduna aina horticulture gi da department da sinna jaramaga aije tham adum sahi amaga makhai muk se thabak tawram matungda ai manipur da halaga aina koigi manipur gi farmers sing sida aina example ama oina ko haide pining aga aina haide aina farmer ama oina aduga manipur gi farmers sing sida aina piba yaba knowledge sing aina tamjaru ba mayam je experiencing do mayam da share tawje gi haiba gi wakhalon da hala aganda koina manipur da thingnara iba mayam adu koina chaukhot pa mayam haidi European gi khwaidigi develop country oire haiba mayam sing du chatluragan du da koi manipur da la aganda di akoina leiramiba society je yamna hojiki matamga mingin leiriba matamduga chanadabase tawrganda akhoi khangma ngamaktaba haitare aduna tawba yabase kaino harganda mayam singsina paisa gi wada nate koina lambi se yatpi ge hai targadi policy je koina sum thijaru matamda agriculture policy leitaba youth policy leitaba adugi any higher koi gi marketing policy leitaba ko sigumba mayam policy ambu phajana yatpiram dabjida koi je youth ama oina koina society jida andru kendra khakki natana manipur abum sida koina tawbang yaba ngamjaba thodang kharadi ulama ge haibagi damta koina politics da changakibani haitare politics ta khongdarak ba haitare ko yam kuire aduga kari activities me ama tawre politics ti kamain loro me is as a young politician amoina karam gandi changba hore aduga hauji haibisini mikhal thengnaga bo itari haji any jaga da nang hoiro leitebagi oiro society gi oiro amam si hajikti train ama le haibe ko politics karam gandagi karam chairi changba hore politics ai tasingna hagadi ai isamang politics se kainu khangjade ko adu aina taw sangjan ngi sidi akoina pami bisidi akoina politics hairganda mayamna unari ba society du na unari ba hojiki trends nataba politics hairgadi koina development politics hairga akoina sidi tam mayam ama leijakre ko masage adu development politics hairde akoina chakhotpagi maikai da purakpa politics ta dinga sai hairiba aina yumthong kudingi sosti thokpada ai chatluni haiba leite tasengna hage isagi duty ama tawge hai targade masida akoina yam nungai ba aina tamjaning ba life experience hairga de aina matam amada akoina Europe ta leiring ai da ai je Italy da koi ba chatle ai manaba koi mari je koi ba chak nganda koina kari da lip lowe kari da lip low kan sida koi ai budi laiba phaba hai ga da thiba hai ga dra ai kari do ahan ba hek lakpaga kari ama phanga sakre ko ai matung da la awai manabdu kanana pick up taw bira ke hai kan du da moi Italy gi finance minister na taw bira eba hai di yam chamna ko kanam ta magi escort nung ko ambu yaude ko aduga magi tawfam thokpa thabak tu di duty du fazana execute taw hai tarene aduna sigumba mayam jing se sida ju akoi gi manipur jing sida ju akoi na example amo oina sigumba ai nahan je ai tamoi ki kanu discussion award halak pada nungalaga 15 August ni ko yam nungai ba thaudo am ju thoe koi ai sanjen dong ji da moi police me ama leibirame aduna moina karai chatlu bno hai ai sumaina db ki discussion award ama yauru badagi ai loiraga chak chara lakpada kitang thengdokre hai ko adunga da moina ai je kanano sum hang badagi ai ju haide yadam ni na ai vote leptori ba candidate amani andro kendra gi do discussion hour ama yauru badagi thengdokre hai ada itomda lakpadu da moina thajade aduga da nang candidate oi dorga na tomda ka mai chatli no na moi counter question me amam taw aina ahan ju oi bani tamo candidate ama oi haina ai hojekti oi badi nate ai di lep ke habani aduna aina ngasi mangi je ai ngasa yuk pung taruk tai thoklae aduda ai ga chatmin na ba mi me am sing do aina moirom da thak pangam nate thabak tu di darka lai du de ai tom dani hojeki oina adoi taraga di aina ngasi gi nungthin chupa ma mang bse mayam du sumang duira natraga ai tom ai gi thau du chapna phabra na hangye aduga moi thaja da ba adum
ꯑꯩꯕꯨꯗꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯞꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯐꯝꯃꯨ ꯂꯦꯞꯄꯨ ꯇꯧꯍꯜꯂꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯍꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯁꯤꯅ ꯂꯥꯜꯂꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗꯨ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯂꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯁꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯇꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯕ ꯖꯒꯥꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯕꯅꯤ ꯇꯥꯝ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯅꯤ ꯗꯨ ꯌꯨ ꯕꯤꯂꯤꯚ ꯗꯦꯠ ꯌꯣꯔꯁꯦꯜꯐꯀꯤ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯀꯣꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩ ꯈꯜꯂꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤ ꯑꯩꯆ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯀꯨꯃꯥꯔꯁꯦ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯃꯊꯧꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯪꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯪꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯣꯠꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯦ ꯄꯪꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ प्रजासिंसिदा मांगोंदा ऑप्शन लेतबनिना को पैसागी मयाम ममी ताई अदुबो ऑप्शन लेतबनिना ए भोट काग्रगंदसु कईसु तौरक तौ लेत्रे अदुना अखोइना लौफम थोकपा खरा लौहौर लोइरे हाइबगी मोत लोइन लेबनेबा अदुना अखोइना हुजिक थेंगना तोइजेदि आइगी सही अमा मखाय अनीदगी आइगा लोइनरकलिबा हाइदि हौगलकलिबा नहा मयाम हाइजे हुजिकसु लेबिरिको मोइ मयामजे आइना सही अनीगा अहुम सुमाइना पिरकपसे पुल्लकपसे आई मोरमदा लुपाम फो पीबा नते तौबदबो अखोइना मागी मागी सिनफम ओइबा याबा ओक लोइनिंगे हाइ तारगदि आइगोंदा नॉलेज म्याम अमा लेजै अदुना अदुगी पोतो मोरमदा आई शेयर तौइ अदुगा मोइगी आइदि फार्म अमा तौबा मतमदा सिमा तौमिनसि खोचे हायरगा पुल्ला गांदा आइडिया मयाम जिंगजि जुम सागलकपनेबा अदुना अखोइना थोलकपा मतमजिदा ngasai अखोइना हाइजगिबदो confidence लेबिब्रा हाइबदो आई confidence याम वांगना लै कैगनो हाइ तारगदि प्रजासिंगजे हुजे मेकअप लोइन थोकनारबने तौबदबो अखोइना मागी ऑप्शन दु पी द तारगदि प्रजासिसु अखोइना मोइजु खनबम खंगदना तुंगदजु तौरक तौजु लैत्रे अदुना लौहम थोकपा खरा लौहौरजे हायरगा लैबगी वाखललोनजे अखोइनाजु याम थेंगनाजे हाइ तारेना अदो आइना हाइजैसे कोइगे अंध्रो केंद्र के नते मणिपुर के मफम अयामबदसु अदुमाइना खनबिरंगदौ मालेन खल ओके अदु याम फुल कॉन्फिडेंस लई अदु पीपल सिंगना करी हाइ अंध्रो की प्रजा सिंगना दगी लैरिबा मया मिरेप सिंग से मादे अंध्रो असेंग मनती है अंध्रो असेंग बादी बलेनी अदु मयाम पीपल करी हाइ people na hai base mo vote ama thola kan da di magi mot tongan ba mayam lairangani ko hujik chu aingon da haibiri se atai na te nang vote thok to targa di ke dobagi hujik ta thola inu hai pot mayam haibi hujik ta tholak pa hai je vote se tha taret mu wale adu aina work to jabadi sengna hairaga di aigi di aina kai gumba mayam gi mihut ama oidana pakholai ama oi targa di aigi di aina hek kaban numitagi tawdoiba plan mayam do ai chahi mari manga dagi aigi file ama sema thamjareba aidi andro sida lairaba kaya lei andro kendra sida kai kai tawba yai ka haibodo aina planning ama loi loijareba ko aduna akhoi gi di hayeng pakholai ama oi targa de akhoi na palong tawmo tamda thabak to onthokpada yam laina tho aniba kai no de akhoi andro se huje yengma matamda akhoi andro kendra gi oini yengma matamda akhoi gi मफमजे याम लवु सिंगुबद बेस तब मफमसिंगसिदा हौजे इसिंग फंगदे ममांग खरा नोंग चुरकमनिना हौजेपुदि खरा लेरेको अदुम मतम चाद्रेबा लवु सिंगुबद मायनजे अदो ताम ख्वाइदगी नकना लेरिनी केनेल सिंगजे फंक्शन तौहनदेबको अदुना नोंग ताद्रगांद पमयेल कैदोनी इसिंग दु लाक्त्रगदि अदुगुंबा मयाम सिंग दो खोइना पॉलिसी सि यावदमनिना खोइ अंड्रोगुंबसिदि मणिपुर की मफम अतैदि येंगुरकांदसु
असी मफमजिना मणिपुर अबुंब थाके हाइबगी वखलोन बौ चेलनगदौनेबा खoi फार्मर सिंगजिदा कैगिनो हदि इसिंगी वाटफम लेति मफुक तामना इ अदुगी सोंगी कैथेन मानबी तामना इ को अदुना ला इबा केनेल मयाम सिंगजे अनि जे फजना फंक्शन तौहरला मतुंगददि खैगी एवरग्रीन ओइना तौब मतमदा को सि सिंगजे अखोइना याम लाइना खैने खैगी अंड्रोगुंबजिदि याम नुंगाइना लेबा याबा मफमनेबा अदुबो हौजिक ओइरिबा फिबमजिदि आइना हाइरुद्रगसु मयाम सिंगजिना लोइ खंगनारबा ngaktani aduna akoina aigi hana leibiramiba ahansingduda akoina sidhabagi wadina te tawudabu akoina ngasi ai chahi 53 sujariga 53 sida aina lairik tamba chatlamdai da ugi basaklondu ngasi bo hongamdri haibnida aduna hongamdabsi kaino harganda hoi hongde haibdi yaroi aduba akoina androjida hongamise club leiriba mayamje club building di khara sarami aduga akoigi community hall khara di sarami adu atopa ambo ude बले मरुई ने यामना कॉन्फिडेंस लेना हाई दी अचौबा हाना अखोगी मिनिस्टर ओरमलबा मयाम सिनंग अदुगु मयाम सु यावरे थेंगाइने दु तौदिसिको हाय अदो हखोनि सम दाजबदा तोंगान तोमा डेवलपमेंट हाई तारे अखोगी अंड्रोदा तोंगान बा मयाम गा मानदबा हाई तारे को स्कूल अमसु लिंखलगा मयाम सिंगसिदा अखोगी कंप्यूटर नॉलेज लेहंदना अखोगी लेबा खुंगंगे अंगांग सिंगसिदा अचौबा कनोम सु पी कमाइने स्कूलिंग तवे नमसिगी नोमनासि कमाइ तवे हाबे दमो से कैनुने अखोई आइगी स्कूल जे मयाम मानदे को सिम ममांगदा उरिबा सक्तम सिने अदो कैनुने खोइना स्कूल जे तसेंग हरगा आइगी दे आइना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दा आई थबक तौरमगा लागान दुदा आइना फार्म लोकेशन जे खोइ इंदुमजागी लमनी को सिदा आइगी आई बिगरी दा कनो तौजरकपनि आइगी अन मपानदा आइगी मास्टर तौरकपसे अदुना सिदा आइगी फार्म अम जि तौब मतमदा आइना युमदगी फार्म बौ नुंगतिगी लाकपो मतम सिदा खोइगी अंगांग सिंगजिना लाइरिक तंब चटपदा कैदा याम वाना थेंगनरगा साइड खुन मसा अम लैसे युम हुमफुगा तरुक मुक्तायबको अदुना मोइगी स्कूलिंग तौफम जि लैतमनिना अंगांग लाइक तमदबै चांगजि हेंगलकपा अदुदैदि अखोइना स्कूल चटलिबा कारदुजु याम वाना चटपा नुंजु नुंजादा अदुगी मयामजे वारकपदुदा आइना अदुइ तारगदि यामद्रबदा क्लास 5 फाउगी दि स्कूल अमदि लैफम थो इना न खल्लगांदुदा सिदा एलपी अम लैको लोअर प्राइमरी मा से सही तरा हेना फंक्शन तौत्रे बेसिक एजुकेशन फंगम मतमदा अंगांजिंजे अखोइना क्लास 5 फाउदी लाइक से फजना तम्मम तुंगदा 5 तगी खितंग हेंगतकीबदो अदुइ तारगदि अखोइगी अनकपा गवर्नमेंट स्कूल कई कई लैबसिंगजे साइकिल दा कईदा चटपा ngमक लेबको अदुना क्लास 5 फाउजी दि कंपलसरी ओइना थम्मगे हाइबगी कनो तौरगांदुदा सिदा स्कूल जे सुमाइना थमजगिबने अदुगा आइगी सिदा ख्वाइदगी टॉप टॉप हारगदि आई सिदा ओजा ओइ बिरिबसिंगजे वॉलंटियरिंग ngaktaniba aduna oja singje ai moiromda thagi tolop haibam pide aina sida lairiba mafam singsida aigi oja singje nga lok yok pa yauri adugi poultry tawba yauri nganu loiba yauri ko mayam ji tawragan da adu yolagan da pisa phangak pasing duna moigi income moijaraga aigi angang singsida lairik ta an ba haitare aduna hauji angang singje ai 24 hour like कोरोना लाइगिबनिना सही अनि सिबुदि तौद्रेको अदु ममांगदा तौरिसे खोइगी आंगांसिंगजे सिदा लैबनिना अयुक्ता स्कूल तौई स्कूल जे लोइरगांदा आंगांसिंगजे चाक कैके चारुरगांदा इरुजथोगा सिदा लागांदुदा आई सिदा क्लास आंगांग क्लास 11 12 लैरे मोइनमु सेल्फ स्टडी पीबा हाइतारे अदुगा सिदा लैरिबा आंगांग क्लास 11 12 सिंगजिसु युमदा मोइगी फाइनेंशियल support ngamdaba angang singaktane aduna moi singchina phisa lonja tawraga paisa su tale moigi khangdaba yaura gandana akoina su self moi romda mateng panga laik se takpiraga moigi kanu angang singsigi school gi fee kai kai duna aina su khara support taw haitare day boarding stay da moi leibra na tagana hostel leibra kamai taw sida day boarding lei aigi naknaba imung manunggi angang sing dum leiba yawi aduga ayamba nadi sigi kanu ge aigi saigi kairo lekai gi sing sidi leite kaino de paisa gi problem su lei ko aduga moigi je nomugi suraga tanjabana ngakta oibanina paisa gi sentok lambi ju khara watna lei ko aduna angang sing sigi aina ngasai haijagi ba koigi moigi थामदा लुपा चामा यांखै गा चनी गा खक्तंग लौरबस पाउदा मोइ चांग नाइना क्लियर तौब ngamदेबा अदुना स्कूल से कोइ अंगांग यांखै गा हुमदोइ हुजिक लई अदु आई 2019 गी जनवरी दगी हौजरकपने स्कूल से अदुना सिदा अखोइना हौजिक आइना अमोना सुपन बिगी बा कंप्यूटर गी हाइबसे कोइना दिल्ली गुम्बददी क्लास 3 दगी अखोइगी पूरा डिजिटल हौनबगी पांदम मयाम लैरेको अदुबो अखोइ सिददी ब्लैक बोर्ड तिलान व्हाइट बोर्ड
तिलाय हानगी थाइनगी कोई चोकने इबगी सिस्टम दुबो होंद्रीबको अदुगा आइना सिदा पुजनिंग बदे होरेनजु आइगी क्लासरूम दा येंबियोबको आइगी क्लासरूम जे मैम दगी डिजाइन लोइन तोंगानगनिबा अदो सिदा कइनोदी अखोइना अंगांगसिंग सिदा लाइरिक खक्तंग तंबिदेबा आइगी सिदा कोइगे ग्रुप डिस्कशन की मौंग कई मैम से अगर इंट्रोड्यूस तौबको है आगाम से मसक खंगना हनबा कईदब मैम से क्लास 5 फाउदी मोगी डिसिप्लिन गुम्बसीद अगर फोकस तौब है लाइरिक की हैजरकनी है अखोरोमदसु एक्सपीरियंस लेजेब कईनोदी अखोइसु लाइक थेंगना तम्मे अदुगानुदा अइना सुम चौखट है फिनलैंड गुम्बसे वर्ल्ड की एजुकेशन द नंबर 1 लेको मोगी सिस्टम अदुगी अइना नेदरलैंड्स दा आइगी मास्टर तमिंगै दसु अखोइ सैटरडे खुदिंगी मोगी सुमाइना लोकेलिटी द चलगा अखोइना आंगांसिंग इंटरेक्ट तौरगा फॉरेन स्टूडेंट गा इंटरेक्ट तौहनबगी प्रोग्राम गा जुम लैयेबको अदु चचरबम तमना मोगी लाइक तंबगी स्टाइल दो आइना याम पेंजरुबा हाइतारे अदुना सिगुम्बा मैम सिंगसे कोई तपना खुदक्ते होंदोकपदि यादमनिना आइना तपना तौरगानदा ममा पाना हुजि याम पाम्बीबा यावी याम पाम्बीदबा यावी कइनोदे सिस्टम जे पुरा तोंगानबनिना अदुबो तमना मैम सिदा आइना अफब पोतुदि मतौ तंबजु कैसु काइदेदना अदुगी वाखलोंदुदा समाइना स्कूल जिजु हौजरकेबने हाइता याम नुंगाई मखाताना खोई अंद्रो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिदा करी और पर लेरी करी लुहोल लेरी से लासिके मरक सिदा आई अटेंड ब्रेक अमतंग लौजके ब्रेक के मतुंगदा बल्ले मरुइना खगी मागी अंद्रो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिदा करी वाली कदाई जेदा सोथरी मदु कमाई तो दरकार ओय अदुगा मरुइना माना MPP दे संग इसी करी मरंग हाब मैम थमजगे सो बियोस अटेंड ब्रेक अमतंग लौजके ब्रेक के मतुंगदा याम थुनो हंजरके इचाबु मही तमहनबा हाइबसी ममा मपासिंगना मचादा पीबा ngamba ख्वाइदिगी चाबु खुदोनी स्लॉपलैंड पब्लिक स्कूल बिगेस्ट एंड द फाइनेस्ट रेसिडेंशियल स्कूल मणिपुर की ओइना लेमजनिंगाई ओइरबा मही तमफम अमा ओइरिबा ख्वाइदिगी चुनरबा मफमदा सेमगतलबा CBSE द एफिलिएट तोबा हायर सेकेंडरी स्कूल ओइरी इचासिंगबु एडमिशन तौविदना ममा मपासिंगना मचादा पीबा ngamba ख्वाइदिगी चाबु खुदोल ओइबियु इचागी फजबलम चत साजति अहोंबदु उबियु स्लॉपलैंड पब्लिक स्कूल खोंगजोम You are the future. School, a place where your future is carved. Exploring new ideas, spacious classrooms equipped with smart boards, well-stocked library, expression in art, educating young minds, even making stronger. This is where you start, cause it all begins with you. UNACO School, excellence in education. Heritage Convent Higher Secondary School, nurturing talents for tomorrow. Admission open for Standard 11 Science. A fully digitized and Wi-Fi enabled campus, highly qualified and experienced faculty, state-of-art digital classroom, well-maintained book bay, well-equipped science laboratories, located in the heart of Imphal. Aura career launcher for NEET, JEE and Foundation. Hostel to be launched soon. Eligibility, Class 10 pass. Admission criteria, first come first serve basis and screening by the management. Also, we are providing introductory offers. Last date of admission 2nd September. Apply now. For more details, please visit our website www.heritageconvent.com. ब्रेक की मतुंगदा मैं मुतराम ऑक्सरी मखाता नाही बलेद लाक्सिनिंग सी बले मरुइना अंद्रो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कदाई एरिया दोनो यामना सोथरी से नंग समाय ताकपिगरे ममांगदा सही तरह की ममांगदा नंग उगी सकतम तराय मतुंगदा हलाकांदा उग सकतम दिखेन खेन दबा होगी कम्युनिटी हॉल करे हेंगलंबा अदुगा होगी क्लब खरे बिल्डिंग सारंबा मदुदेन उदे हरे करी नो एरिया नो साइड सोथरी बा लोभल रेसे अंद्रो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हमो जिके अखोइना हुजे हिंगबदा चंगबा हाइतारगदे UN ना जुपीरी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हाइना अदुदा अखोइ मयाम अमा पैरामीटर्स मयाम अमा पीरी को अदुबो अदु मयाम दु लोइन काउथोख्रजो अखोइना हिंगबदा चंगबा हाइतारे बेसिक नीड्स हाइतारे को अखोइना समना हाबदा इसिंग अदुगी अखोइगे कनो लंबी थोंग हाइरे लंबी थोंग मोय सेमदे हाइबन ते सेमे दुइ तारगसु अखोइना लोंगदम याउदेबा विजन जे अदुगा इसिंग थकनबगुम्बसिदि सुपंग फंगद्रे हाइतारे खो अंद्रोसिदा अदो अंद्रोगी नतना अंद्रो केंद्रसिदा को मफम अमागुम्बदि होय केंद्र अमा लेरमनिना खराबुदि फब मफमसु लै अदुबो मेजॉरिटी ओइनि येंगांदा इसिंग थकनबसिमा सुपंग फंगद्रे अफब को अदना अदुगी अखोइगी लोमी चिन नाउना
kano mapung oiba lamdam ni akhoi andro gumba siti ko aduna ai ninga sai jo haija kare akhoi andro sita akhoi gi thabak tawbu gi chang che akhoi gi andro gi kendra manung da leijar ka jo andro sita akhoi mi lising taratuk mung leiba sita thabak tawbu che mi list ta chahum ga kunthra da hen leite ba ko aduna youth sing da hogolak liba lomi sing sita moi chahi chupa lo uba ya ba gi program am ho sen biram de nung chudaba matamda akhoi gi kano je lo jing ji pung hang ga pung kang leibe mong ama ui ko aduga kano gi nung numit ni khak tang chuba matamda ising chawba gi mong da jum lei ko aduna ai de si gumba mayam jing je khoina long term vision ama da plan tawraga di khoi manipur da khoina ising wat liba ai ji di akhoi yamna management wat pa gi ne hai je ke kai no argan da akhoi manipur da 1400 hena henna churiba mafam ne ba nong je aduna akoina noma khaktang nong chu budo koina phajana harvest ta ho tar ga di akoi manipur kum ba si de chahi chu pa ising wat loiba koina example loina laur gan da koi rajasthan ai je chahi da 140 akoi gi di 1000 ni ko moi gi di 140 bo yo bana te adu atopa mafam de ising yong khala ini ba aduna management sida kitang focus tawra gan da di akoi gi andro kum ba si di yam nungai na leibe ya ba mafam ni ado hujik phau da di aina adu kum ba plan vision long term vision ambo ujade haita maruna politics ta mu laksage aduga politics ang amatong da mai pa ba kai tawne lakse hamba da maruna khoi MPP da Manipur People's Party da local parties da changaga election thengnagi na khallu se kai menang guna bale awan se summe akhoi ne yengjaba matam da akhoi je ai politics da di han dai chu ai ne ai na haido kanu de han bajina khongda bani ko aduga andu da akhoi na hojik si da train ama yeng gan si da koina India gi oina train sumai yeng aganda maming chatla ba mayam ma leiri koina Prasan Kishore ga lei ko political analyst apawuni ga hainai ko moi sing chu mayam mai zum study tawjama tamda koi gi India gi oina koi gi regionalism gi train je phajana lai agona lai ji kai gi nona sum yeng gandu da koina ngasi oiri ba phibam hai tare ko India gi oini yeng aganda chu hana Congress na sahi mayam paibira me BJP na sahi khara paire ko sigandu da hanagi akoigi youth ki population da natraga akoigi GTP da oiro kai da oiro mayam sing se ngasi vote tang bagi maman oiro akoina mayam sing se pharak bagi mami ta da bida sum sotharak pan leire ko adugi adui targa de kai no anga koina compare sum tawrakan da south lom da regional party na majority ngaktani moirom da hojiki Congress either or BJP national party yam ling na leiri sing si changbangam de West Bengal gi handaki result du dum khangbire mayam na ko anduga hoje Delhi mayon maksida BJP ki Congress ki billionaire ne millionaire ga natre ko adu mayam du na koisil lai tar ga jo Aam Aadmi party na phana pai ko adu na koina sum study tawra ganda koi Manipur kumba context da jo koina sum yeng jaba matam da regional se yam strong oina leiba ma darka leing khale kai no di akoina tawning ba decision ama lobo matam da yam laina lobo ngam ga wa aduga koi mayam Delhi da leiba situation duga koi Manipur gumba da leiba situation ji ka chana roi adubo akoi ge hujik nationalism gi party sing sida yawba taraga di akoina moigi instruction ama da lakpanina tayona ba ma zum leibai mong tawi ko anduna akoina iramdam se dagi haujarak pa akoigi na sum hana MPP gi history jo aina zum haibetang yengjai ko changdringa da anduna mana MPP sing jena hana akoina hek lingkhalak padagi ma se yam ta ten bata mama punsilaga ahum laksaga paibiram base punsilaga sahi ni ga thatrama thoi paibirame aduda makoina lingkat piramba yam sang wa vision de yeng ganda khogi Manipur University hangbiramba RMC ko regional medical college hangbiramba dugi akogi Central Agriculture haire hana budi Manipur Agriculture University hangbiramba sungumba haidi vision yam sang na ubiba ko aduga ahanagi ahansing sina tungda haurak ka doriba mayam sing si sum yeng uragandu da akoina mu study tawe doi targeti hauze sports ta mu asum example ni ko sports ta yengan da National Sport University ki uyung yungum badi kuire ko mami tadri huje aduga adumaina tawba aduga andu da koina akoi handa
Olympic ta medal lorak pa sing mayam mingoi na panjatra ka su ko moi la ganda moi pesa mayam ma pi aje moi gi achievement afavania ko yam thagal li pesa piri du pifam chu thoi ko tawbudabu akoina sigum ba jing ngai ga tawbuje akoina utchai bane lojai ba koina te haidi moi gi political party ba party sing du gi image dan ba oina thok pra na khale ba samna ba akoi gi Manipur se powerhouse of the sports ni ka hainarim ni adubu Sports University to sabi targa di ngasai gi adugumba medal loba ke anu tholak toje adu university du ma saba matam da di pesa ji ke anu sang doje yam sangar ne 100 crores 1000 crores en changakani ba infrastructure kai ke me am du develop tawuda adu kai bo sembi da na tholak pa ma du da koina moi jena mai pa ga du da pi bu di sumna dangi pesa pandra ju yare ba du di aduna sigumba je koina खल्लगा अनुदा मथंगदा होजे हंदा कोई मेडल लौरपा यावरे को कोई इचन मीराबाई होय लौरे को अदो मथंग ओलंपिक अमा ngairga pibududi kaisu nate haibwan adubo akoina sports university ke ke saga da adui targa di akoina sum aina MPP da changa ibagi potuni ko laksa toje aduna sigumba mayam jingse Center da su BJP pair ni Manipur da su BJP pair ni sage hair ke din nungan ba da sabi bi yai habani da adubo adum da sabi da na sigumba amamam tang likhala aganda mana pirega mayam du uchai ba jide ai pamjade ko aduna akoina hayeng MPP sina kai gumba kara aga kano tau taraga di akoi decision fazana lauraga akoi gi hana su akoi gi akhanga hai singna da moi oiro ama da oiro mayam discussion award koina regional party ama oirganda Manipur dai tu oge hai badina teba akoi gi phangbam tok pa share adum phangani aduga akoina chawkhatlaga di India chawkhat pu yaudoi ba adubo sumna akoina decision ama logjaba matamda akoina tawningba thabak haidi sima semkat ke hairga su akoi mapangi ayaba yaudra su akoina semgat chabadinga medana adugi wakalon da aina MPP ji da changjarakibni haita wakalon thame aduga aina khangjening siamna supposing akoi gi mikhal si da mai pa aina khalasi bale khwaidi first priority na khol kadaba thabak si kena bale ha aina paikhatsa ge khalin se khoi youth focus auraga da khoi gi youth ki self employment je asida ai yam focus tawningi aduga koigi haugalakliba angang sing sida koigi knowledge bank oiba ko koigi education sector ani sida yam focus tawraga atai du automatically laksa kadawne khalle kai no ha kan du da koina hauji world gi oina yengba matamda koina khwaidagi thengnari bse youth na thabak phangdaba sineba aduga india gi oini yeng targa su koi youth sing jina thabak phangdaba sineba aduga sumla ga du da Manipur da la ga di thabak si supang phangdre ha yare kai no ai targati ai atagi department me am lei ribse lanjil ludraga su ai agree tamjarak pani na agree da ha gandu da koina agree gi department nama chu lei ri ko aduna akoina he khangjarak paje agree da thabak ngasi bo koudri hai tare sahi ai sahi yam me dana sahi kunthra tare marak ta kaugi ba oraga su kaude hai budina te kauragan da su contract basis da khara lauraga khara hapsin khochin taugi bai wan kne ado akoi gi haidi sumaina department me am je hor laim na koina Manipur da thabak phangnaba gi damak ta manglana mamangaga laik tambaje akoina kitang matam ji gi chanadre haigi haininge bu ko aduna self employment kai me am sing the best of ge hai tar gan de am yeng aganda Manipur gi umbal lamdam se di akoi gi masagi khon gi leije tar ga su akoina environment kai me am sing ji loi yeng ur gan du da hauji oiriba akoi gi agriculture the best of sector me ama semgat tar ga di akoi rom da mai pakani je khaninge ba aina sigi example oina lauraganda aina Netherlands ta leingai du da okay Netherlands hai lamje koi Manipur gumba ani muktane chaise prithvi da mane agriculture supply torini adu magi di tha taruk che unne kupal lega kan sijina ba yaroi tuini ba tha taruk khaktang leiba mafam agriculture tawwe aba mafam du dagi world abum bada moi supply ngamma aga world gi oina economy oi kanu hub oirini ba adumai tawra koi Manipur guys di sei tha tarani thoimu akoina pothok puthok pa yai ba adumo ngasai akoina pothok puthok da changi ba akai maru oina irrigation je akoina Manipur sida magi irrigation sembiram de haibana te semaga su mawong marin ambung nai dabni na paka khara chalamaga tawduna koina ngasi feel oira ibje aduna koigi hozik sigumba mayam sing si yeng gan da koina agriculture gi ke mayam sing si semgal la gan da koigi economy si lak targa di koina youth sing da magi koina agriculture ha ga loi uni ha ba leite magi
मागी प्लेटफॉर्म मैम लेरिको एग्रीगल रिलेटेड ओइबा एलाइट ओइबा मी आइजिदि चादबा याद्रबने अदुना सिगुम्बा मैम सिंगजिदा सेमगल कांददि कोई मणिपुरदा कनोगे थबक फंगदबगी समस्या मैम सिंगजे कोई फनयामना कोहनबा ngamgani हाइबजे आई थाजै हाइता मिखल माइ पालगदि मैन फोकस से यूथ की ओइबा पॉलिसी अदुगा अनएम्प्लॉयमेंट ले मैम से मोइ एम्प्लॉयमेंट पिनबा थोरांगदनि अदुगा लक्षनिंग बामना कोई मणिपुर दा हाइतारे को पॉलिटिशियन सिंग सी के हाइतारे हंदक मैम उरुदुनि खोइ राय सभा इलेक्शन दे हौरा कांदा political gymnast haigdra amada muk changba amada muk tauba mayam si uba kanda as a politician namoina as the politics sanga awni na sigi tone ba mogi tore mong mo tong se kamani yingbi belena amase kanu khoine yengan da de ngasai aina haijabdo khoi kanu ge khoi gi manipur da khoina hana oibirim ba huji oibiri ba kaidoriba mayam sing se aina sum yengjaba matam da moi se ahan bada koi mayam gi seba tauge na thola gan da su ko ngasai gi fammunna ba khangde magi kanu mayam du unna ba khangde magi aina ngasai example oina su khoi gi Italy gi finance minister gi example pije khre ko adu सेंगना हाई तारगदि अखोइना सिदला इबा अखोइगी सिंगसिदि मोइ पावर मुन्नबा नत्रगा मागी फमदुगी गक्तंग लाकपो ओइना उरे होजिकते अखोइना यंगजबा मतमदा कइगिनो हाई तारगदि अखोइ मणिपुरदा युथ थबक फंगते हाई जाय आई एग्जांपल अमखक पिजेगेबो होइना हुजिक केंद्र हुमफुजिदा हुजिक पाइबिरिबा एमएलए नत्रगा मिनिस्टर सिंगजे मोइगी युम कया लैगे युम अम्मा साबदा लुपा कयाम चंगिगे हाइबदु होतोगांदा मोइगी युम अम्मा साबदा चंगिबा पैसादुना मागी केंद्रदुदा थादरगदि युथ कया थबक फंगनी हाइबजे आई असिजे कोइ गवर्नमेंट दा तानादबगी अदुगी वाक लोइन तोखरजेबको गोइना केंद्र हुमफुदा लैरिबा मोइगी एमएलए हुमफु हाइरगी को मिनिस्टर दि ट्राइन दोइगक्तनी मोइजे एमएलए ने सेंगबदि अदुना मोइगी युम दु येंगांदा मोइ युम अम्मा साबगी पैसादो अदुना केंद्र अमदा यूथ अमदा फजना मोइगी यूथ मैम सिंगजिदा यूथ चाम नत्रगा चनी दि थबक याम लाइन पीबा याय थबक पीबा हाइजे अखोइना ngasai moina saribdu yumdugi paisa dunina angang sing dudasu paisa tingaroi adubu akhoi fazana tau taraga di ngasai thabak suningbagi potse piba yai ba aina ngasai example pijakibda ai Europe tagi halaga anda ai bank kuting makchangangi adubu ai ki lam laijadaba kaidawne collateral pinaba magi ai security ponoina ba laitabadagi ai loan phangi de haibto adu MLA humbuzina moina kathok pitaraga di yum mama sadabida yum laite haiba nate ko moigi di yum jumari mangani loi leina ise aduna adugumba paisa ama do thada targa di akoi ni aduna aina moijai hujiki oina di prajagi seba tauba tholakpa se masing khara watpara na khanjai nam thore matam sule sele koda khoi andru kendra gi miam da kari message bebiningi aduga maru oina manipur miam sai jo haibiri ko in particular la kan da andru kendra gi praja sing da khoi mikhal da paisa na vote leina bo hona ba sing miam si kaya tare nang nanu tong han ning bra to hon ning da bra aduga kari haibini andru praja sing da Adu akoi praja dadi akoina maran pibasi langani na khalle ko adubo tasengna ai nga sai haije ki do option leitaba de ki tungdaju tawro aroi dodubo aduna paisa khara je lohobuna phai haibagi wakhan ma leibse si kauthok piraga akoina hauze bot thadharam dai gi nungdang da lupa lising ani ga piram baduna akoina sahi manga ising leiraga ising leibada changadoiba paisa do khalhaninge kaino adi akoina Bot maya da nungdang amda koi lupa lising ani gak piram buduna koi nong ni bude koi chakhau men ani ko haide leitabang aktani adubu adugi lising ani do lohou da bida akoina wakhan je kitang khantharaga sahi manga aina ising leigedawdo khanbiragadi akoina saigi akoigumna tungi damakta akoigi mayam gi damakta akoigi aigi aina Europe ta thabak tawai abadu katho amaga ai Delhi da ai thabak tawjaram minni tokthoga ai sida farm tawragan da ai farmer mayam sing sida khallaga thokpira isida ko koina yam pukchen sengna thoksari iba koigumba sida koina aidi mayam na nuksibiraga koise pakoloi amoina thabiyu haibase ai haidini yam nungai jai balega matam bibi da wai sanaba aduga balene ningjeri wa khalon sing asi mekhalla mai paktana tawning jo mayam youth ki policy leiba aduga andro kendra gi leiba irrigation gi oiro road communication gi oiro education gi oiro mayam si tawngam be oibiu haibo khunsi elite tv ma kai thamjari Elite TV buzo koi ai taramna upakal loina na amuka na kurumjari ngasi gidi adumba Elite TV na Monday amadi Thursday ko dingi puthok jaba mirep the candidate tang selection jere mathangi episode da tongan ba inkhalai ba aduga nongna
politics changaiba adumba intending candidate sing adu unaraga magi wakhalon mokhoi kari to pamni habdo mayam thamjage ngasi gidi mayam ni kanen wa thangni jari pinebirsi